lama Kasomung Sanmung tamo. Sanmung kha jung kini Durga Somoni blogo Kamalpur division ni aro nomination dinane Thani bo sini char MLA ni gari ro bujaka tai Kasolai malpung ro nosto klai rijaka tai biya bo haino sini general secretary Shukla Nawati sar ni bini gari ro sabai jaka ke aboni bicar jung mayo tami ke BJP bai IPF ti kathalai sarkar to mani yagulo tini tam bagai IPF ti ro BJP ro tam bagai IPF ti ro asuk kena angka mane kebeng mung angka amono jung mayo o anmai angko bicar mai sa jung o Lahar Kasomung mathagya Tau MLA bu MLA Jolijagui Tripura Laima kono Abdi bo jaga got mangka Durga Somoni bo Kamalpur Nandor tini je lama Kasolai mani no oboni kuno solution mai asuk jatai jung mathagya mai Maya jeng asuk jalan tong mai. Oh, takun mungkai? Ani bung Sonjukolai, Ambasa Yuda 15 secretary. Oh, tabuk je kasma jagan bung kita. Lahar apa? Lahar apa? Jung jod na samung tangai ma bara sia tawa kha chona moti khe gotana khe to nei jaga jung office adola thang pho bahut muskil jung ekoi babe se jung samung tangai anai singkha ba jung no boti sing samung tang di je kuno panchayat video office je kuno jaga oba jung no lok jung kuno khobar maiya gabati jung to tini pojonto snai din ko nomination jomari ni thang tin se moti gotana khe khere ar ma lok jung lama block ma khe jung Oje lama blok kemana oja kan bung tamo. Mo nailafa. Oh lama hingga asam Agartala road. Asam Agartala road. Norok bawa hai noni solution mang kan norok omna ya kan nai. Jo ajang jodi confirm ma singga chino por mohol chuna saro ding kan kha jung abana saro nai. Jong ne jung khobar ma ya sa jung kono din lama blok no jung saro ma ya. Takun mungkai? An mungkai Khudiram Liang Ambasa division ni president.